Bidhaa bailiwa GSU na mukari umwene batigina nguradio bakiro na maitha atiania istotuko bokire ruari ngambe kumichia karibadwana na kireti ania west ritha gwantere tia matabithiti ania isnende nirathi na maitha bethira bakimatukana ndithia mana ya tano bara bethirite bakiurara kuiba kwa mukiratunga tandene ya chibitare yeisiolo mubunge wa gisio kyo bunge kiatia ni east mpuraburi awetanaranete na CS kithure kende kiorioritete watho bongari chakruana na maitha kongelwa kenda ukindana na bomwankeni wa Miro na Isiolo Rutero atiania. Mabisa baileba GSU na murithi umwe baitete na mbere ututiro Toro Boys bitare nene ya Isiolo na ng'ombe kithumba cia Totoro na ingi kithumba cia ura maitha nyumenta ngurutano e matha kithumba ate karithi. Mabisa ba NPR na maitha nteretia matabithi wondine muthara tigania isti na randeithia tia kariba kithi na thwana tigania westi tia rithitwe ng'ambe tio ngoba antu bakinyire manyata thaitha tuna 20 skinto antu saindri ya mirongo mwanja na bai hukuma barathanga ng'ambe tia korende ira thina ira tera manyakubwa kintu ng'ombe inyanya ng'ombe tia chief ng'ombe yili woni ira kintu ng'ambe twero baita ng'ambe 417 ira ike kone mwanka thai na tuikuthia hata twakinya ntukwitwo luruku baita na ng'ambe maita ya thatu ng'ambe imwe chitia kirimeneke mulango inge chiita luruku inge chia na manjira ya remet na mwanka thai ende ira twailite ni chiita kirimene twaine turi ntukwitwo mulango barantu baingi muno mabaraire kuya ng'ambe uso na barona ntu betu muno na kuringana na barantu baraingi ibomba kumba ntu betu na beta na ng'ombe na rithu betu barere bathiatite ng'ombe na mwanka thai ng'ombe chiombere witia irima bire mulango akilikithie kari Ospidio tiganisti Emmanuel Kiplagat awete iba ingene na maitha yake enda kuonokia ng'ombe hii bethete kuthiata kuma Rutero Nairobi ndame yaba kwetire macheitia kirima kira gitwa mulango na chitire kirima kira mulango rinya muno kuchogeno ngantu bakathilunga bachetera Rutero rungi antu betu kwenda kuwa pole kirwa athirikite bonde kumuthaka wetu rathikuru wa hospitali kumira pole sana na kwerinya police officers wao ile barabara ipo bambete kumia nonto ba kushughulikana mantu ya manyata kama tano simekuwa ndio tambaya silikuwa siko pamoja. Okay. Ndio watu na sababu manyata kulingana wewe sasa ukiwa na ng'ombe yako unasema hiyo ni manyata. Na wale watu wanasema wameumia including officers. In stable condition. Ile mocha ile eda alipigwa kwa matako. So there are 3 people. Yes. 1 civilian and 2 officers. We are in the operation now. A combined operation between the Meru County from Tikania. Yes. Na Isiolo. Mubunge wa tiganisti Mpuraburi awete ati waziri wa ukaria bondene Profesa Kithure Kindiki na ikite wirane ati uti ng'ombe kinyemo ya ye kaura na mabisa ba ukaria baingwene boya. Na orende ni negotiate ba ora tumakona ndege. Ya kuvilo nkairi yeu tukanarua. Nikena ng'ombe cietu ciumba gucoka na nkenda kuira ambabara ba ng'ombe ndo yetu tathira nabo nto na mbano tibo twatweka tigania east etukanio ATM ya Musaburu kana ATM ya Muturukana yako na kura chumbi kana kura anything alitake ng'ombe tigania east amwe na bo MCA wa Thwana Jimo Choi awete kwinetumiki operation iretumirirwe Miru kwambiriria narua kenda kurieria makarika yaya kwina operation yarere kundiclear na operation nibu ithwe saidiche Samburu na linda sibo batura bo batekwenda operation bo bachokia ng'ombe na bakawatamba bo barabaiya ng'ombe lakini katukwenda kwira Professor Kindiki mantu yotheri ni mantu yatina maana no ntantu baraikanya bendaga kuya ng'ambe nyingi nkuluki nitukuromba operation iyo yambirie mara moja kenda tumbani kurikava ng'ombe lakini ke ng'ombe ira chietete thai batutethi kinyana nde nontu kuringana na ng'ambe uche ukuma antu bo baitre baga ng'ombe yu into portions inya kana baga ng'ombe mathiana beta chu different directions so kintu kira ng'ombe tutethi kurikava ng'ambe yu no gande na itukuromba batwende kenda bambani kurikava ng'ombe chumbani uchoka na chechoka operation yambirie mara moja kenda ng'ombe chetu chonde chumba kuonekana na chote kana tutikwenda chia kungulaniro Isiolo twenda ng'ombe uchiko geni ne keuru antu bagire ng'ombe uru beta baite chio nontu chiari mo Isiolo watu kanyoko na ng'ambe ku alama ni oira na ambuchi yenu watu ng'ambe uni ambuchi yunge na kai kurangari ne ta karo wetu igwanje ya Samburu kana untu kungi
na ituchitite chikitwe ni watitachitite kwendua kuturugwa Isiolo nya wete kubwa antu akwathana na ng'ombe ira twena ciathoranirwa kieni-ini kia Uru Stadium. Nkuruki balalamikirite kura mbicene kwa gavana Kawira Mwangaza gita rionthe rirakaribatia bachithira ndingene yai rojo no tunacho cha wamba ng'ombe na tutaigwa gavana ai comment akiuga githira ibo boya kana ibo boy ng'ombe kuiwa na ntikumenya na ate no tu ng'ombe ni wa affect economy miru nenye sana no tu ni antu bae kuya ng'ombe lakini tutaigwa gavana Kawira Mwangaza awete anything kuhusu kuyo kwa ng'ombe na mbwa na kona ibo boya ng'ombe kia wa chanto batiani nembe Peter Gatira Munya group wera afomete ya NPR amike mwanga manyani training antu akwe 200 na abana kila bunduki na kila kitu yombe yere withdrawn na igitara kiba kireto mulunge kiba mulunge withdraw lakini leo kinya igitara Kawira Mwangaza withdraw NPR amike nene ya Meru Town na Meru Town utembande ticheno Meru Town tengo mbikoro no ipo ndo kwa kuwa kinya thene yombe kweya ng'ombe tikwa ng'ombe itena itapangile mipango isi apangile mipango ni Peter Gatira Munya so antu baraba kaunti ringi Samburu Isiolo bakiendelea kuingia kuya ng'ombe na antu endelea kuingia kuongela service baba tuatia kukaria kato kurita barabara yo baraba mbikia gutera kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.